ويزر خورز نزنقتلي كشتا بازونجوت نو خبرتي من انفورماسيون رو وقت آبونه. Në Respublike Centralu Nevzaren Kamis, festivgjët e Sarësta prezidentu Nevzërstëten. Ndë këture festivgjëten gëske politikun parti në khasë serdar nga glujtë alan, rajsta evzargjët e fenzaj xës procente kaleste. Në re prezident Bibëlte Anatolian tas kales kutuj, evzargjët e cëpur ju procente. Në konstitucime gëske nuk së vzërst prezident i xëst kënë me erëvnëllzen, Centralun evzaren kamis evzërstëten festivgjët e kësaraza u mej desbu në feste. Afte mej inauguraci, u agdër sevzen dëvën cëpëren maje, fikusën kutta Centralun evzaren kamisi serdar nga gjitë Emilia. Anahërësisë numëll Nacion Biblioteke dhe kegem astev këkskullaj kuhtërive gatë bosët të kutta e me awakta biologi e me ekologi fedel Respublikun akëradun konferenci, u divitil në mirzege ahem numime, u i waqt felsev ervëllësder. Ախորադուն կոնֆերենցի նսան գոնդրցը ձեխը ըխսանադամոն բուն նսան կանեն մա կոնֆերենցի օրգանիզատոր տա ամիախը դիշտա բանասան կոտոյ զարգա վալդայ խսս գոնվեյու ամախը մոզալը խայատ կայրայստոյ կդգորած խինվալը ավտա ռայոն տա ախորադուն օգդատը ախորձաութադար. Мы настолько подружились, это лишний повод пообщаться с коллегами. Это лишний повод познакомиться с новыми удивительными учениками других школ. И границы расширяются, и ты находишься не только в рамках своей второй школы, но столько юных друзей и дарований, и открываешь для себя, что когда видишь их лица, которые ты видишь не каждый день, а раз в год, когда мы встречаемся на конференции, мы уже встречаемся как родные. И, конечно же, большая благодарность всем очень занятым людям, которые поддерживают нас, оказываются рядом с нами, потому что для нас это очень важно. Конференции косты хаядрайстой профессор Кокойте Таймураз ахрад министр Хадива Гаглойте Элиса Амандар ахорганта бонусонарцит зерга фарон در конференции ахорзалта сахиравдстой тынхорс басат такотой сымдисун доклатта амата асаздар. От души порадовалась за всех ребят, которые так успешно, так свободно, раскованно представили свои доклады, с таким интересом. Они проводили эти исследовательские работы. Мои хорошие, я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Вот за приобщение детей к исследовательской работе, за приобщение детей к любви, к нашей Родине, в части ее экологической бережности, я вам говорю огромное спасибо. Меня не покидает чувство того, что мы с вами делаем одно великое дело. И это дело, оно как бы, знаете, задел на будущее. От того, какое поколение мы с вами сегодня вырастим, зависит будущее нашей Родины. Ее чистота, сохранность ее экологических ресурсов, сохранность ее природного мира, животного и растительного. Все доклады были безумно хороши. Каждый по своей возрастной категории выступил прекрасно. Причем мне понравилось то, что многие ученики, просто это готовые актеры, прям одно удовольствие. Настолько они раскрепощенные, это просто одно удовольствие их слушать. Конференции με باسط گندرتسد ارتندست داغلاده یخهای دیشه تران خاص کتوی امرزر توی کت سقط تاج اتسک پروفیسیونال تا آل نخواستر مازال ما ارباسه گاده من ودم ورست کند بدون صداقلات ارزر توی زوگ و تخیسن خواستل سم امندر زایگویت سکندل بدون سپاید خستنز آده ماجه ارگانیزمن اپت ودتل. Этот доклад на тему ежевика гребенчатого. Ежевик гребенчатый или ежевик. Это гриб семейства гицидовых, порядка сыроежковых, с необычным асимметричным плодовым телом. Это один из немногих грибов, которые выращивают в культуре в промышленных масштабах. Научное название этого гриба – герициум, имеет древнегреческие корни и переводится как «еж», что вполне-таки соответствует его русскому названию. Ежевик получил свое имя главным образом благодаря своей необычной форме и уникальному шиповидному гименофору, который действительно похож на иголочки.
Костетан арخکوتوی جوری ونگتا که نقا و دو نخسن ازن راف زارانت خزدارتا و من ما آلکت داغلاتر یخیرد گناوت سمدیسون و لاخیز زوتا خورزاق جنرد دستگرامو داتای فینال لاوریات السیز از ناور رایون بیق مراستاو کاکسکولای آخر زاو جیگولات ایلبروز گرامو دایما خورزاق جنرد دکه که مستاو کاکسکولای آخر گنی نگنانی تا آرتور در هرتک کاکب خانه دیپلوم تایتا خورزاق جنرد دسته کودست زارینات خوربات نینا بیتیت آلانا اما بزدات فاطیما دکه Gvnetta talaver dercedeste Anita Jakubova, plite Kristina, betite Amanda, ama kozate Anastasiajan. Fetsak gvnetta adich kottoj gagloite Timur, gastite Nina, ama kokoite Leona, wallajtek der juriwank tezerdeme fetset gagloite Timura quest. Professor kokoite Taimura zomen balavar kottoj echinek der. Horzakche ma ercedeste sivelletten projekt vasete kenenen chie khoskotta u sakhor genjete der. Otate Alona Gassit Arsen ersoite zarima informasyon ravagdabun. استرفده بستیون خسته و لاخی زبونستن تا واقع درس دسته قباتر زیناده وروکته. آخر زوتن رازر توی ساویتون آدم سستر قباتر زیناده افدستوی اویتخی. Strolachi sebuneceten qabatr dinade urug desamasta kakskolae acham mazal tasiste tradition. Ватсаган иристуна охам хазар нарозен занис хацестер фде бастайун хаст ябозер кално сафта. Ватсаган Welach sebune охам одай морганай кацмир подекана яхилун яхастаджа я цорден боле я кабуле евсмара Sarmagund qustarz daxtarsid irun qaytar tamstar fidbastayun xasta qabatara amaxsar jinay xatsidiste minga irun xastunta amad sovetun sadis qaytar tasiste irtinsab baray ودونay astiste xussari ristunay Dövendikka gamiyun. Avatsagan, mutasarda gurroysum, alçakufta amudjun bulma. Alçan qalma kastxun bunu xurzaxma. Fatsarmam gordu, kamatsın qalma kasa, veyni çizüme. Raqostiste xastil fist imzavgata katstana arfna qodekanin kotu atsavgarastajtil adaymakta qismattil xasta ama mingay afsattun tastir qabatar dinade fadil razir tabakasini rastaja avdis sidiste illustratsita ama xastun asta fotonefta. بیرد زرد سد ندوج قایتارت تخی کت تخت دست گرزیاگا گریسرت نخمه آفتمان رستج اوکراین ناتسیست نخمه چی خدسه ودون تخیدر قایتارت سیب بدلی و کنه فد بستم وارزون دینات قباتر دینات هم اخسار دینات بیازرت استیلا چی خویتال دینا گدو تلالی اینفارماسیون را واغدابون Стервела хизицетен берекбуну мазал авахта рус сотрудничество der хайц райстуй севелетте. Водун алсы берекбун куден борис буев дестуй сенефте. Балахи сбунецетен рус сотрудничество в Россияган бастакта цадиси маахтой цемедисум мазал ахамнумима севелетте нефкененц балахис. Сақодета асбунет хай сабита нефкуттуй асфальтен алхузун qulum miltay. Балахи сбун эрмаст фарастан майнавая у сбун махайрух маку qumава az даргадар. Очень рад, что именно дети принимают участие, потому что взрослые, конечно, знают о той войне гораздо больше, чем мы, чем дети. Вот. А для детей это, ну, это нужно. Вот. Они спрашивают вот у меня про гвардейский значок, я им рассказал, про георгиевскую ленточку. Дети должны тоже помнить своих героев, своих предков. Mazal radyanol svelletter alávodiste cseszlok ancirtime, am szabite efszett tölneladarası ravdüstü kut xorzu szigdeg eme sabır arvı bincerin, zarın eme kafın. Al sabider nefkutta valachisse chikudin bare afta. Çesel restaje feste asfalt bayjag irt ama rasucht achurantay kund neftay. Sevelet tsastata cinest alfantay. Я здесь нарисовала гвоздику, вечный огонь, 1941 и 1945. Это когда началась война и когда закончилась. И Кремль, надпись 9 мая и несколько салютов. Можно в Канан родину Хушал Бахияд, Насармат, Джахид, голубой
نبا ما کل شاخش آخر زوتن افتکت دک اردگایدر فلسقو دود ایو سمع انوستم فی صفا خستن یکوی اما دونی آدم تا царуй амунчинай. Мы нарисовали, когда закончилась война, когда мы победили и когда мы празднуем. Вернулись все танки и люди тоже. Салюты. Да, и спускаем салют. Танка, салюта, 9 мая نفسم فلاگ در جنن نفکتم ایمن نفکتم ما خرق دکتم مفتک کدین نفکنم ماشین نفکنم اما главное شما واینا مالوا مازال کروس ولت من قلمکاست افسدتون کاس ویسن ستکت دوی سپرم افسدتون بازای служба گنجتم چیت قطویگی نگاسی تارسین قدوتلالی інформацун равахт абун. Stervelach is bunetzetan benetun sveldestadun kollektivte khadiste teatralun fezuata wagdarset concert artiste se khast kutu khastun zorjutem aftema nasun keftet der. استرالخیزل افدایافدا سخاسته تنتخین واز театралун фазоту вагдерзит барак бунун концерт ахамнумимам. Спасибо за верность потомки. Концерт хадрайстой город Тема Республика район Тесфалдестадун коллективте. Концерт райкостестав саттун патриотун зорджита кудзагам День Победы, салют на горе на горушке Амандарта. Мазал махадрайсу хореографию ансамбль Ирун, касян гухтариягот кана хогат Диана. Стесана хотейнала гухтариягодайт бейта культура хазара хореографию ансамбль Барс. خداخر آرتیست خاص کتو ایران آدمون کافت سیم تخخون کافت چرت کافت استرال آخیز بون استنبرک بونون کنسرت فتیس سالوتای کوست زرین میدوترینات اینفرماسیون وقت آبون. خدون کنسرت وقدرست کلته اکسوی نمل آیوت لیتسه موزیکالون خیاد قلمل گنینکتن. یه فستیجتم گسکه برک کنسرت آزه درغ باکنگه کست. Կոլը տաքսոյնոմլ այվատը լիցեի մուզիկալուն խայադան վաղդրսըտ խղդոն ակադեմիոն կոնցերտ, ացը կոնցերտ է խացակ տարաստրսըտ անական ախորա ազան. Сегодняшний концерт мы решили посвятить высказываниям великих людей о музыке. Таинственный мир музыки не мог оставить равнодушным передовых людей мира. О музыке размышляли, с музыкой испытывали душевные чувства, с музыкой сопереживали исторические события. Կոնցերտոն պրոգրամայի խայադրայստոյ ախրադուն վագդոնը պատ մուզիկալուն խայատը ախոր գայննակտա ադապպատը ստոյ սվալունայ ֆլդար. Վդոնյալ չի դար սցենա մախստյա թղստին ադլ ֆավալախի սվավգա, ամավդստա ացա խորազի ենցը բացա մտտոյուվայ. Ֆծաղած սենամարախս տստը ֆծակլասուն տադար ամասանոմր տասը խաստ կուտույ կալզագայի. Խղդոն կոնցերտը ռայկոստստը իրոն վրսակ ամաֆասարայնա կամպոզիտր թվացմստա, կացը տասը խաստ կոնդրցդստը ալոխոզո մուզիկալոն ինստրումենտլ.
Սաթղսինոտ մանակասկյասը վալատար խայտույ սանումրտա այվսը խաստ կաննել, ամա կանցեր դրավոտսը մդիսուն։ Մոձալ խայդրայստա ախրադամազունադը մինիստր գասիտը Նատալի ավտամա ախրգայննակտնի երջետադար։ Սոսիտը Ֆատիմա Խարիբաթարնուլտ կոդուցլալի ինформацию ռավախտ աբուն։ Strfëd bestun xeste Wallachise Bundeszeitane Wagdartse Turnier Schachmatte. Khayts restuj Cipor sportsmene felder. Erste festivitem geske fıtsak bunat batsaksta savluqta Gürgi. De kagasis geberata atsemes. Ama ertikak bunatılta atsat çileksata Vadim. Student txsen iul xozdersis kodute Andrei. Skoladzo txsen am xozunachkuta Arembert kutuy bagate Gamlet, Mikhail Lagachov, wanete Lera, tbilte Alana ama tjete Arsen. Duade sezon kelsa vëtsës velet tëxsen fëtsak duhe bënat adih kutuj gjikajte Artur ama German Naumov. Artikak bënat të adih kutuj Gazeta Leonid, të ditë Spartak, Хоtte Валерий ama Бейсате Ботрац. Этот турнир является основным в нашей республике по своей значимости, даже важнее, чем чемпионат республики. Мы все с нетерпением ждем, когда он начнется. Он собирает наибольшее количество участников. В этом году у нас было большое количество детей. Были участники с Северной Осетии, был мальчик из Донецка. У нас играло очень много юных шахматистов. За последние 2 года мы подготовили такое достаточно сильное новое молодое поколение, на которое мы возлагаем большие надежды. Вот сейчас пандемия закончилась, и возможности для дальнейшего развития у нас становятся больше. И что касается самого турнира, то у нас было несколько номинаций. Значит, награждались взрослые игроки, награждались участники младше 12 лет и награждались школьники с 12 до 16 лет. И в целом мы постарались сделать так, чтобы каждый участник получил хотя бы небольшой приз, чтобы никто не ушел недовольным с нашего турнира. Самому младшему нашему участнику было 7 лет, а самому старшему в районе 85 лет. Вот такой разброс поколений был. Сам турнир прошел в очень доброжелательной, хорошей спортивной обстановке. И в заключение я бы хотел поблагодарить представительство Россотрудничества в Южной Осетии и лично его главу Сергея Викторовича Скворцова за оказанную нам помощь, а также ректора нашего университета Вадима Бутазовича за предоставленное нам прекрасное помещение. Banısın kenin qawi ama eriste xayat kayresta Donetskak avzung şahmatist Mikhail Lagachov. Vitskin valme ertset fevral meykerun Donetska Ademu Respublike ertsavak lihdumtime. В турнире я выступил неплохо, я, в принципе, доволен своим результатом. Хотя мог сыграть бы и лучше, но мне попадались в этом турнире очень сильные соперники. Андрей Аланович, Георгий Казбекович и другие. А в Южной Осетии мне очень нравится. У вас такой климат, природа, воздух. Все это очень благоприятно воздействует на здоровье. А вообще первый раз принимал участие в турнире в Южной Осетии? Да, в первый раз принимал. Мы здесь находимся не так долго, поэтому за это время только вот один турнир был. Дартар бозунгев на республике сутки дерга цахан бун гадудзануиме. Znawara rajonu dzan chorobunachat bonai doner 2 gradusse xsaveta farast. Dzawar rajonu chorobunachat bonai doner 2 gradusse xsaveta aft. Koysayder chorobunachat bonai 10 gradusse xsaveta fons. Leningora rajonu chorobunachat bonai 2 gradusse xsaveta ast. Respublike stolica Tskhinvala dar dzan chorobunachat bonai 2 gradusse xsaveta das. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیلم